Skoro trećina Nemaca vjeruje da Zapad treba da ubedi Kijev da počne pregovore s Moskvom. Skoro trećina Nemaca vjeruje da Zapad treba da ubedi Kijev da počne pregovore sa Moskvom o prekidu vatre. Rezultat je istraživanja agencije Jugov za list Welt am Sonntag. Prema ovom istraživanju 30% ispitanika vjeruje da zemlje Zapada treba da izvrše pritisak na Ukrajinu da uđe u mirovne pregovore, dok 50% smatra da ukrajinska vlada treba da donese odluku o početku pregovora sa Rusijom. Oko 30% Nemaca podržava eventualni ulazak Ukrajine u Europsku uniju i NATO nakon postizanja mirovnog sporazuma, dok 13% vjeruje da Ukrajina može da se pridruži samo Europskoj uniji, a 10% smatra da je pristup NATO dovoljan. U isto vrijeme 26% ispitanika smatra da ukrajinsko članstvo u NATO i EU nepotrebnim. Također 19% ispitanika nije moglo da se odluči što se tiče odgovora na postavljena pitanja. Istraživanje je provedeno od 16. do 21. decembra.